چەندنە بەخچەین شینکایی دە هەرێما کوردیدا کارەکەڤنارە ji ber gelek sedemên ku bi rewşa civakî û abûrî ve girêdayî bûn ev kar di salên borî da kêm bû. Lê bilindbûna bihayê şînkayî û kêmbûna wê dîsa cotkar li çendina şînkayiyê vegeriyan ji ber ku sûdeyeka abûrî jê tê wergirtin û li aliyekî dî pêdiviya bazara xwecehî bi nirxek arzan pêk tînê. Berî ku berhemên şînkayiyê xwecehî dakevne bazara bihayên wan pir bilind bû lê niha bihayê şînkayî bi rêjeya 75 sedî daketiye. وقتی اولام دکرین کس مثلا سر ناسکنی فیلنا مشترا باجنراش هزاری حتی 1500 یا صور 700 1500 یا حوجی حالا نفس الشيء اول وقت سر سکنی بای ارزان بانه مثلا ملت گلک چینه مثلا بخشات چینن وحتى ام تشينن ام دقهين مثلا بقهي سوقي بيكون مثلا خيار اول تصدو بينجي حتى تصدو بينجي حتى خياري ما الدركبي شيني ما الدركبي بيكون الودر تعداري الملاد به حتى ما الدركبي بيكون ارزان به بس ما شغل ده هيفا ماريكاري ببارة تكون نزيدتر چەندنە بەخچەیان جihê dilxweşiya welatiyên herêmê îdî pirjiwan pêdiviyên xwe ji bexçeyan bi xwe dikirin ji ber ku rexil û nazik û xweştir in. برينها كيلو خيار دانما بتصدو بينجي ورقي جو وقتي بخشا دركتي هناكي ارزان دنما خدي وكالين تبي باجان شبونا صدو بينجي صدو شيستي صدو حفتي نها صندوق دنما بسي صدي بشار صدي ونها 3 كيلو دنما بصد ورقي بخشا دركتنا ارزان دنما Di geşta Orient News li bazara şînkayî ya Girkêlekê tişta diyar û berçav bû ku bihayê şînkayiyên xwecehî ji yên deverên dîtir tên arzantir bû nemaza nerxê mêweyan. بدايتها بيني وقتها بلدي دركت شغل منطقة بيدي نها الحمد لله باجان أرزان خيار أرزان شبش با قال لك زحمة خاصة آلية ديركي باجان مي ديركي آلية عندي وري شبش تين جمرة بطيخ منطقينا قوتي تشتا جران يشدر بجمرتي وكا باجاني رش فاصولي اشتر بيجم بامي اب تشتهالو كيم جمرتين وبهانا Tevî pirbûna xaka bi kêrî çendina hemî cûreyên şînkayiyê tê lê ji hêla cotkaran va ji bo şînkayiyên naibkar anîn ji lewma pêwîst e ku cotkar bi vê yekê hayedar bibin ku hemî cûreyên şînkayiyê biçînin. Tevî tengbûna rûberên bexçeyên şînkahî di herêmên da lêvan bexçeyan dikarî bû pêdiviyê welatiyan peyda bike û nerxê madeyan serê sedî 75 bînê xwarê. Gulalyanî Orient News, Girkêlekê.